ni ceceni ya Inoro TV. Gathashia mwanya mwiroreri wa Inoro TV gihokate muthenya waku ni uthiete na mbere na gutamburuka o wega rucia handa tha 10 doka niguo ngurehere matemo ma mohoro ritwa rekwa ni Wambui wa Macharia na tukiambiriria Minister wa ugima wa mwiri Aden Duale ni atianiire muhuhu ati makiria ma shiringi bilioni 11 kuma mutaratara-ini wa ugima wa mwiri wa SHA ni ciurite augite kigina giki ni kiria gikoretwo gigitio ni mathibitari matiganite kuria oigite kigina giki gikarihwo agikorwo maratathi maria marabatarania ti ma magendo. Duare oho augite mutaratara uyu wa SHA ni ukuriha shiringi 500 kuri wo murwaru uria aria mekwamukira urigiti kuma mafururi-ini ma nanja. That there have been no loss of 11 billion from the Social Health Authority. This figure, which currently in fact has grown, currently stands at 12.7 billion as of today, represents the claims that were flagged, the claims that we rejected, and the claims that were unpaid by our digital superhighway gatekeeper. So these are money that we have saved. These are money that if NHIF was in place today and was using the manual system, this money could have been paid to provide us. And I'm ready to give this 12.7 billion that we have rejected, that we have unpaid for, that we said we will not pay because of number of reasons, because of fraud. Komishoni ya ithurano na mihaka IEBC ni anireire Duncan Murati Anyaga ta muhotani wa ithurano nini wodini ya Evurore na Peterson Njeru ta muhotani wodini ya Muminji ireire gicigo-ini kia ubunge kia mbere ya Rugongo kaunti-ini ya Embu. Duncan Murati wa kiama kia UDA arayukirio hotani wa wodi ya Evurore na kura 7,853 kuria arahotire Albert Mushira Kigoro wa kiama kia DP thutha wake kugia na kurangiri mwe 940 wodi-ini ya Muminji. Peterson Njeru uria urahuranagira giturwa na tigiti wa UDA arayukirio hotani na kurangiri 3,207. Jana juzi na siku zilizopita mimi nilikuwa na wasiwasi sana juu competitors wangu walikuwa natisha mimi akisiko ninalala, but I thank God for what my people have done. Nimengangana hii kitu miaka mingi and I want to promise watu wa Evurore sasa ndio tumepata kiongozi. Ningerudisha shukrani kubwa sana kwa watu wa Mumenje kwa kunipea kura kwa wingi na kwa kuwa na imani kwamba naweza watumikia. Sasa leo ni siku yangu ya kuwarudishia shukrani na kuambia kwamba mimi niko tayari kama nilivyoahidi wakati wa kampeni. Sasa ni wakati wangu wa kuonyesha kwa vitendo. Abuge kuma gitaru-ini kia Mount Kenya aria manyitaga munini wa President Kithure Kindiki baru maugite no muhaka agakorwo iratathi-ini ria o President ta mutirithia wa President William Ruto akorwo President ni arenda kura cia kirima. Abuge ya maugite Kindiki ni ateithitie wabici ya munini wa President ona agateithiriria President kuruta wira mieri-ini 15 iria akoretwo wabici. Matitirithitie giturwa kia munini wa President gitiraririo riri kiama kia ODM kiugite no muhaka githukirwo giturwa kiu akorwo ni gigukorwo na ngirimiti ya ciama cia ODM na UDA. We now, the elected leaders drawn from the counties that I had mentioned before, take note of the ongoing discussions in the political scene and demands made by our brothers and sisters from the Orange Democratic
movement, ODM, in relation to the entrenchment of broad-based arrangements ahead of the 2027 general election. From the onset, we affirm our support for Deputy President Kithure Kindiki and reiterate that he is the best man for the job now and even in the future. That's our position, which we have proposed to the Kenyans. And in the last 15 months, he has demonstrated quality, constructive, and inclusive leadership with utmost loyalty, stood with and supported President Ruto in fulfilling the pledges made by the Kenya Kwanza administration as outlined in the bottom-up economic agenda, the better, and with unfailing dedication followed up on the implementation of government projects and programs across the country. We insist that in Professor Kindiki, the Deputy President's position found not only the right man, but very qualified and befitting that office, and also equally very competent and a very humble leader. As the adage goes, if it is not broken, do not fix it. Professor Kindiki is and remains most competent, and we dare say most qualified. He's very qualified and a deserving person to hold the position of Deputy President today, tomorrow, and even beyond August 2027. Our support for President Ruto is unequivocal. We support his re-election bid in the August 2027 presidential race on the United Democratic Alliance ticket, with Professor Kithure Kindiki as his running mate ahead of the general elections. We welcome structured and inclusive deliberations with our brothers and sisters from ODM and all other like-minded political comrades and parties, guided by the desire for continuity and consistency in the implementation of transformative programs and projects initiated by the Kenya Kwanza government. Maafitha a borithi kuma Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga ni mahithukiire kirabu kimwe kiria gikoretwo gigithondeka njohi itakinyeirie ikiro na gucoka kwenderia andu. Kuringana na ikari, kirabu giki gikoretwo na marua ma kwendia njohi ona thengia wa gukorwo kiri hakuhi na thukuru, guku magiukirira maafitha a borithi makiuga nio magondereire wira-ini wao. Boni wa thukuru no aratariria. Mathaine ma rucine niguo maafitha a borithi kuma Mwea mahithukiire kirabu giki na kiria kiri itura-ini ria Kianjogu na kiria kirikanite ni gikoretwo gigithondeka na kwendia njohi itakinyanĩire ikiro. Kuringana na muikarĩri gĩtĩ wa bodi ona matina wendia wa njohi kaunti-ini ya Kirinyaga Maina Kĩhia, mahithukitie rita 20 cia ethano na iria ikoretwo ikihũthĩka harĩ gũthondeka njohi ĩno hamwe na irĩti 6 cia njohi itakinyanĩire ikiro. Anyitwo tuona hena 20 liters ya ethano na hena kireti ithathatu icitare ngunike iria makorwo makipack. Basically uguo niguo kuri itura riri, koguo twina raia yothe iri haha twageria gukimera importance ya gutuhe information uria maundu maroka nagetha tuhote kurwa tondu nio mari ground tumenye tuhote kurwa na maundu maya mothe. Aikari maekomithia ndeto ĩno maugĩte atĩ kĩrabu gĩkĩ gĩkoretwo hakuhĩ na thukuru na kĩrĩ na marũa ma wendia wa njohi. Twathiĩte kandongu tugacemania makurubu mothe tugekĩra uniform tugathiĩ tũitĩte njohi ĩrĩa ĩngĩ tũgĩkua, no thutha wa gũtwara nginya irio icio ciothe twacokire tũkĩigua nĩ macokerio ithuĩ tũgĩtigo tũcangaĩte. No na thirikari ĩkĩendaga kũnyitithia thing'a mbara ĩno ya njohi, aikari nĩ mokĩrĩire maafitha a borithi mwana ona arĩa maugĩte atĩ kiumia no nginyagia macere kĩrabu-inĩ gĩkĩ na kwamũkĩra mahaki. Ndĩ ũmwe onete thĩna wa njohi ici mũno especially ĩno, tondũ mwanake wakwa arokaga gũkũ aroka gũtirĩ wĩra na finally nĩ ekũthi gwakwa arute kĩndũ na gĩũke kĩrĩroha oaha niĩ ndona Ngai kũngĩkinya nĩ twamenya thiri. Borithi no nginya cigoka kwera toro rĩu na kiuria kĩakwa kĩnene nĩ atĩrĩrĩ, tondũ obĩndĩ nĩ mokaga kwera toro kaĩ matarona maũndũ macio mekĩka ũmũthĩ. Kĩu nĩkĩo kiuria kĩrĩa kĩnene, nĩ maronaga kwĩna njobi ta icio na maruga nginya license ti njega, nĩguo rĩu license yatuĩka ti njega ũmũthĩ na bĩndĩ ĩngĩ yothe nĩ mokaga. Wa kerĩ, atongoria maitũra rĩrĩ nĩ maruga njobi nĩ njũru na ũmũthĩ nĩ maramenereria kaũndũ kau mũno, na hĩndĩ ĩyo omo ene no mekaga atĩa, omo no manyuaga njobi o ĩrĩkũ o ĩyo. Maafitha a borithi makiuga atĩ mwene kĩrabu gĩkĩ nĩ arĩkĩtie gwĩthara, makiuga atĩ nĩ marethana nake na nĩguo akorwo agĩkinyũkĩrio makinya ma kĩwatho.
no ngeheo marwa ukorwo wi mukora uguthio mahuthira na njira ĩrĩa ũrenda koguo ndeka ĩno marwa macio nimo twagirwo ku withdraw marwa magirwo ku withdraw ni the chairman Liquor Licensing Board who I am kana the director Liquor Licensing Board handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kĩanjogu Mũtithi kaunti-inĩ ya Kirinyaga njĩtagwo Boni wa Thuku. Nĩ ngatho Boni wa Thuku. Tũgĩthiĩ na mbere njũkanĩrĩro nĩ ĩyumĩrĩtie gatagatĩ ka onjoria a nguo cia mĩtumba kaunti-inĩ ya Embu na onjoria a nduka cia raithi na oro ũndũ ũmwe na endia a mĩarĩro. Endia mĩarĩro marenda endia matuka-inĩ kwendia nguo ciao na thogora wa wholesale nĩguo nao mahote kwendia na thogora wa nguo ĩmwe kwa ĩmwe. Endia a nguo cia mĩtumba na thogora wa wũingĩ kana wholesale ni matetete makimenereria aruna ao endia a nguo ici na thogora wa ĩmwe kwa ĩmwe kana retail kuria maugite endia ya marenda matige kwendia nguo ici na thogora wa retail kaunti-inĩ ya Embu. Kaunti ya Embu inatupa wakati mgumu kwa maana inatuletea mashida kama kusema tufunge duka zetu in the next 7 days kwa sababu wanataka tuuze in wholesale. Wanataka tuuze in wholesale whereas license yetu inatuitikisha kuuza in retail. Turuhusu tufanye kazi kwa amani. Tumekuwa hapa for the past 3 years. Na tunaelekea mwaka wa 4. Wenye wana complain wanakuja vitu kwetu. Tunawauzia hata wanasema tuuzie na discounts. Zenye hatufai kuwauzia. Unanielewa? So sijui hii chuki imetoka wapi? Chuki Now endia a retail makimenereria aruna ao aria maugite ni mamatwarĩrĩirie biacara ciao gũkundera. Kwana ni maramatunya agũri ao kuona marendia nguo ici na thogora wa thĩ makĩria. Tumehudhurika sana ni mambo ya hizi manduka. Mbeleni tulikuwa tunasomesha watoto wetu vizuri, walikuwa wanakula vizuri, lakini siku hizi hata mbuchele atuonangi na macho yetu. Imekuwa ni shinda hata kulea watoto, imekuwa ni shinda hata kusomesha watoto wetu. Hizi duka zote tusingira duka 5. Wale watu sisi tunasema wause na wholesale. Wause na wholesale ili hawa watu wetu nao waweze kupata kitu. Hakuna mtu ana uhuru wa kupata kitu katika hii town. Tukisema hawa watu waendelee kuuza na retail na hawa watu wetu pale kwa duka watu wanauza nguo at even 10 shillings. Na hapa hauwezi pata nguo ya shilingi 10. Kuri uguo thirikari ya kaunti ya Embu igiatha endia nduka ici 5 cia wholesale kwendia nguo na thogora wa wholesale kana kumahingira nduka ici rungu rwa thikũ 7. County government has directed us to close our shops or sell in wholesale. A meeting was held, but we were not heard. On the 20th, we received a notice from ICRA saying they will not provide us with licenses, and we must cease acting in 7 days. Undu uyu ugicungiriria nao endia aya kuhanyuka igoti-ini kuregana na watho uyu wa county kuria maugite ukoretwo uri uguni munene kuri aikari a county ino. The government does not have an alternative of employment. Kwa hivyo hakuna shop yoyote itafungwa kwa sababu hii duka ikifungwa leo na iwe hakuna hizi maduka huku Embu, kesho watu wa bodaboda watasema hawataki kuona watu wa taksi karibu na wao kwa sababu wanabeba watu 5, wao wanabeba mtu mmoja. Kesho kutwa tutapata watu wenye duka dogo ndogo wakisema ya kwamba hawataki supermarket karibu na wao kwa sababu supermarket zinauza kwa bei ya chini. Hiyo siku nyingine tutajikuta ni mtu mwingine yoyote hata yule anauza rejareja akisema ya kwamba anataka wholesale atolewe nje ya Embu. Handũ-inĩ ha Inooro TV ritwa rĩakwa nĩ Ikua wa Boshi. Nĩ ngatho Ikua. Na rĩu tũgĩthiĩ mwena wa Nanyuki, aikari a itũra rĩa Kabirũ nĩ marateta kũrũmĩrĩra mĩhang'o ya wendi wa kagoto iria ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere hakuhĩ na mĩciĩ yao, makiuga nĩ ũndũ matwarĩte hathara nene. Aikari marauga imwe cia nyũmba ciao nĩ cigĩte na mĩatũka nĩ ũndũ wa kwenyenyio nĩ mĩrurumo ya kware. Aikari aya no maugĩte hĩndĩ ciothe rĩrĩa kũrĩ na wendi ũyũ gĩcigo kĩu gĩothe nĩ kĩenyenyaga, ũndũ ũrĩa ũtũmaga magĩe na guoya na rĩu maroria thirikari yaingĩrĩre nĩguo gũtuithania thĩna ũyũ na ihenya na mbere ndaya mĩhang'o kware-inĩ ĩyo ya mberũgamio. Oho no marenda nyũmba iria cithũkĩte cia Kowerũ kana ene makorwo makĩrĩhwo kũringana na hathara ĩrĩa mathiĩte. Ni kama wiki moja iliyopita ama ni wiki 2 tumesikia unasikia nyumba mzima ni kama ardhi yote inatetemeka. Unasikia ardhi inatetemeka, basi unasikia tu kitu imelipuka tu.
Sasa ndio unakuta hata manyumba zote zina crack, unaona wengine hata ardhi inapasuka side tu, kama ni kitu kama shamba zinamwagika hivyo tu. Ni manyumba mingi tu zimeharibika hata huko. Tunasumbuliwa na huyu mzee anaitwa Modhuri kwa sababu ya balut kutetemeka. Sisi watoto hata saa nyingine hatuna amani kwa sababu ya watoto kushtuka anytime, dakika hatuwezi kaa na amani, watoto hawezi soma kwa amani. Tunaomba serikali itusaidie. Yes. Tumejaribu kulia kwake. Tunamwambia kila kitu, lakini bata anatuambia sisi tumejenga manyumba za umaskini. So yeye anajiweza. Sasa ndio anatusumbua sana. Ya nyumba inalukaluka, unasikia hata watoto wanasema, "Hey, luka, nini sasa inaendelea?" Sasa unaona mambo kama hiyo. Tungependa sana wajue tuko na shida ya hizo explosives, sababu kila mara unasikia nyumba kuna tetemeka hivi. Na thutha wa riboti kuma mwena ucio wa Nanyuki, hau niho tugukorwo tugikirira agaturumo mohoro maitu ma matemo. No ririkana wona ciehanda thaa 1 na thaa 3 Gicimo Joseph ukorwo agiuka